bazalwane uJesu akadidekanga. Sithe sesimusho sithi inkosi yamakhosi. Sithi ngonyama yomndeni wakaJuda. Sithi indodana kaJesu Kristu. Sithi uhlele ngakwesinene sikayise. Kodwa akazange azadideke. Noma sebengisho bengibeka phezulu kodwa mina into engizoyenza ngizobakhoza. Akafanana nami nawe. Uyazi wena uvele wadidwa nje ukuthi ubizwa ngose. Ubizwa ngose emsebenzini wavele wafuna uzoba usena. Wena uvele wadidwa nje ukuthi uhamba ngemoto enhle kunezinye. Wena uvele wadidwa nje ukuthi ubalwa nalabantu okuthiwa banamajazi amakhulu. Wavele wafika la wafuna ukusigoza ngejazi lakho wayekukhonza. Sizokhonza sonke masithi akekho zokhonzwa. Sahlupeka abantu abafuna ukukhonzwa esontweni. Lithi phambi kwamehlo kaThixo sinjani? Ngilingana noRamaphosa. Ngilingana noThabo Mbeki, ngilingana noMisuzulu mase ngiwa kaThixo. Simele ukuzokhonza le gift ona lesisiphiwo obusiswe ngaso. Akusona sokuthi ubenefite wena, esokuthi benefite thina ngokuthi uyasikhonza. Hallelujah. Ngithi lento is a thin line ehlukanisayo kodwa sigcina sesibone ngathi kuyafana i-blessing ne-reward. Kanti i-blessing ile gift ekuwena ongeyona ukuthi sizakala wena mntaka Kheso, but le blessing yakho ekuwena eyokuthi uhambe ehadini. Ufike ehadini kube khona abantu abazoba blessed ngale gift yakho. Abona uThixo ukuthi lapha abantu bami beba blessed ngalo muntu ongikhonzayo. Ake ngimreward bese yamreward. Sikhalela ama-reward abantu thina kodwa singablessi umuntu. Khonza abantu ngeblessing yakho and God will reward you. Usujaha ama-reward ungazange kuze ublesse umuntu. Serve us, serve the church, serve the kingdom. Oh, my Then God will bless you. Because of Moses. And kubiza into eyodwa. Khona into ongeke uze uyihlukanise. Uyabona ukuserva nokuthobeka. Ngeke uze ukuhlukanise. Ngoba ukuze userve kubiza ukuthi wenze njani uthobe. Ngoba uma ungathobi khona la uzohluleka khona ukwenze njani ukuserve. Nkosi yomsindisisi. Awuvule nayo le ncwadi.